Yes, gatho cia mwanya muno mwiroreri witu wa Kikuyu Star TV muthenya wa umuthi tukiri kaunti-ini ya Nairobi na haturi ni Githuraigia 44 ngurika ni muthenya wa ira ni kurakiri na mururungano munene na indo ni cirangikorwo cigithukangio na mamilioni ma mbeca maragikorwo magiteo through indo iria cirangikorwo cigikiyo handu gamite ni mbere ya supermarket yo kaine ta Kasmart na supermarket ino ni rangikorwo igikiyo na ha mwena wakwa oho hakiri na nduka cigikoretwo ciragibunjirwo cia kwendia electronics na cia gukiendia ngina iratu ni ciragikorwo cigibunjwo koguo ni tugikorwo tugikeraniria na amwe wa ahuri a biacara guku magikorwo magitutariria hihi ri niki kiragikorwo gigithie na mbere na ningi mwena uri ungi gukiri na kindu kiwikene ta ATM ciragikorwo cigikiywo na ningi gukiri na nduka ya Kasmart koguo no tugikorwo tugithie mwena ucio niguo ngoro ngikumenyithia maundu uria makihana handu-ini ha Kikuyu Star TV ndiakenda ngoro ngiguthiugukia guku niguo tugikione maundu uria makihana twende kazi za mawe. Sasa ni vita na mawe. Watu wanarusha mawe, karao wanarusha mawe, wakishindwa wanatoroka. Sasa hapo ndio chance ilipatikana ya kuvunja huku kuiba. Unaona? Wakaanza na hizi duka za hapa. Makarao Kasmart ilikuwa inashinda ring alarm, batakuwa na usaidizi. Huku ilikuwa tu ni watu wanaibiana. Unaona? Tumekasirika. Hiyo Kasmart imeibiwa sana. Vitu mingi. Waliiba, watu walikuwa wanaiba, waliiba sana. Walifanya vibaya juu wamerudisha watu zero. Tumesikia vibaya kabisa. Na sasa kama iko hapa hivi nini ilikuwa inauzwa nini na hii naona inaonekana pia hii hizi ni duka za electronics. Hizi zote mbili hapa. Simu, ma TV, yani ni electronics. Hizo ndizo zote zilivunjwa wakaiba. Na unaona hiyo masawa naiba, maaskari walikuwa huku ndani. Wangeitana, like kungekuwa tu na usaidizi waitane, maybe wangesave huku, wangeokoa juu hakungeibiwa venye kumeibiwa. Sawa, thank you very much. Acha tuongee na mwingine next. Toge hiyo nawe. Wewe utawatia. Okay, kwa majina naitwa Maina Investor. Okay, kwa majina naitwa Maina Investor. Ile sida hata mahali naona watu walituangusha sana ni security officers. Because kama hii ile yetu ya Githurai, polisi wenye walikuwa hapa wa kutoka Githurai 45 pale kwa Dio walikuwa wadogo sana hapa kwa roundabout. Hii side ya Nairobi ndio walituferu zaidi. Polisi wengi ni hapa kwa chief na ni sio wengi, ni watu kama 6 hivi 7. Jana kulikuja lori zilikuwa 2 za polisi wakiwa wamejaa na walisimama pale highway wakakaa only 5 minutes. Wakaenda kutoka hapo na hapo hatukuona polisi huko. Wakaenda then tukifanya communicate mpaka tunajaribu kuenda mpaka tukaenda pale kwa chief, hakuna mahali walitusikiza. Ukicommunicate mpaka Kasarani, kazi yao walikuwa wamekaa karibu lori 5 zilikuwa zimejaa hapo kwa gate, badala wakuja huko kusaidia. Kwa hivyo hii connection secondary, the first of all mtu tunastahili kulaumu sana the Inspector General because alitufelo, alituambia business tusijaribu kutafuta watu walinde mali zetu because tumezoea kuwa tunatafuta vijana wanalida mali zetu, lakini alituambia tusijaribu kufanya hivyo na tukamsikia. Saa hii ni sisi wenyewe tunaumia because tungelida kama vyenye tumezoea, hii mambo zingine hazikungefanyika. Kwa hivyo hii ni kitu imekuwa connection from the national government huko juu, na mtu anastahili hata kuwa mko nyumbani ni Murkomen because badala kuwa anafanya mambo ya security ni political peke yake. Kwa hivyo watu wakubwa kutoka Murkomen, IG wote wanastahili kuwa nyumbani. Hao wote wanastahili waende nyumbani kabisa because hao wametufelo zaidi. Hiyo na wenye waliiba kama hiyo jioni ni wenye walikuwa wanaandamana mchana ama hii kitu kama hii area yetu ya Githurai from kama hii Kasmart iko hapa, wakati walishindwa ile side ya 45 wakakuja from kitu sana 8 mpaka usiku, hata hatukuona polisi hapa. Juu polisi wangekuja because kuna watu walikuwa wamejaa huku pale highway, au ndio walikuwa na control wenye wako hapa chini. Gari ya polisi hata ikionekana ikikuja, wao watu wote wangetoroka na waende. Kwa hivyo failure kubwa sana hapa ni police officers. Hao ni failure. Sasa naona sasa hivi wakifukuza watu na shida, anafukuza watu nini hapa? Hiyo ndio ile kitu na shida. Because jana ndio angekuwa anafanya hii kazi anafanya sasa hivi hapa. Kwa hivyo asikuja kutuambia nini. Tumekasirika sana. Hizi ni TV zimeenda. Hii ni loan. Unachukua loan uweke biashara, uweke TV, umeweke simu. Guo zimeenda. Unapata gas zinaenda. Sasa hizi zinauzwa 200 300 na huku kwa barabara. Na hiyo ni kazi yako wewe, umeenda kwa banki umekopa loan. Wewe biashara yako kuna vitu zimepotea. Duka hakuna kitu. Ulikuwa unauza nini?
Electronic hakuna. Si hata si unaangalia unaona? Ukizuma mbele yake Hizi zote hakuna kitu. Na ndiposa niko na uchungu zaidi. Because ni loan unaenda kwa banki unakopa. Then unakuja mtu hapa na kuongelesha. Ai, niko na hasira. Pole sana Wacha peane namba. Hata wacha tuende hapo karibu na duka yake. Tudiraiga. Sawa tugeithie. Tetagwa. Niĩ njĩtagwo Aaron Gĩtaũ. Kuma Kĩnangobu Nyandarua Njabi-inĩ. Niĩ ndĩrendagia tũratũ. Ndendagĩrio haha. Ndokaga haha ndaragĩra haha bara-inĩ. Hwainĩ ngaingĩria haha ngaiga. Tũraigaga na mũthuri ũcio wona hau. Nĩho tũraigaga hamwe. Rĩu ira-rĩ indo cigĩũka gũbamio gũkũ-rĩ ciothe irakuo. O ũrĩa cirarĩ na gakũnia-rĩ ciothe irathiĩ. Pole. Koguo ũraigaga handũ. Ndaigaga o haha. O duka-inĩ yake kana nĩ store arĩ nayo haha? Ĩhĩ, haha ũguo harĩa he handũ tũracithinĩkagĩra ũguo tũgacihumbĩra na kĩmunyore. Rĩu nĩho ndĩraigĩte ciakwa ũguo na ngũnia cirarĩ ngũnia ĩmwe. Rĩu ngĩũka rũcinĩ ndakora gũtirĩ. Heana namba nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũgũ-support haha. Namba yakwa ya thimũ ya Safaricom ĩrĩa mũngĩndeithia nayo nĩ 0745 70 34 37. Marĩtwa rĩhaga ũũ? Kũrĩa Harũni Marũ. Harũni Gĩtaũ Marũ. Mĩcokere rĩngĩ. Nĩ 0745 70 34 37. Pole sana. Ndamea andũ nĩmegũgũ-support. O arĩa mũndũ ekũhota. Pole sana. na venye walikuja usiku walikuwa narusha mamawe wakabomoa hapo palikuwa kwa electronics. Mtu anabeba vitu anatoka anaenda chuo anapiga machuo anatoroka hivyo. Watu tu wache kuharibia watu. Kama unaandamana peaceful huko, usiharibie watu vitu. Kama huyu ameenda sara kubwa na cheki. Wapi na ulikuwa unaenda wapi? Mimi ni hapa Raunda. Nilikuwa nimemedi hapo Raunda nikaona hiyo kila kitu kifanyika. Sasa tumemedi tunapigwa matia gas tunatorokea 45 kikaribika tunarudi huku. Sawa. Leo tuwaidia. Mimi naitwa Gloria. Mimi acha nikwambie nilitoka hivi kukuja hivi. Sasa kwenda hivi. Sasa unasikia niligongwa hapa hivi. Niligongwa. Pole. Niligongwa. Unakaa wapi na ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda kwa nyumba nikagongwa. Venye sasa watu walikuwa nadhani ati ni matoko huku kasma tunaona. Sasa nikagongwa nikatoa damu. Pole sana. Kwenda usi wananiulizaje ni akina nani wamekupiga. Mimi nikamwambia aje mimi niligongwa na sijui ni akina nani. Sawa. Haya asante. Haya tutaongea tena bado tuko tu huko hatujamaliza. Si ndio? Yes, mwirori wa Kikuyu Star TV ntwagĩũka mwena ũyũ wa Gĩthũraigia 45 na mwena ũyũ rĩ nĩguo ATM cia bengi cia KCB, Absa o hamwe na cooperative ciragĩkorwo cigĩgĩbunjwo. No bahati njega nĩ atĩ matienakĩhota gũgĩkorwo magĩgĩkinyĩra mbeca. Oho nĩ marakĩgeretie gũgĩkorwo magĩgĩbunja supermarket ya mwena ũyũ ya Kasmart, no kwa bahati njega onayo matienakĩhota gũgĩkorwo magĩgĩbunja. Koguo ta ũrĩa mũhũri mbica wakwa angĩgĩkuonia ta rĩu ĩno nĩ ATM. Ĩno nĩ ATM ya bengi ya Absa Bank na no agĩkĩona nĩ maragĩbunjire maragĩkĩiya nginya macini cia kũhihinya na oho kũrĩa mbere gũkĩrĩ na ya KCB na oho ya kĩrĩndũ kĩũĩkaine ta Cooperative Bank. Koguo mwĩroreri wa Kikuyu Star TV ũguo nĩguo maũndũ makĩhana thutha wa mĩrũrũngano mĩnene mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. No haha tũrĩ nĩ kaunti ya Kiambu, mwena ũrĩa ũngĩ tũkiuma kaunti ya Nairobi na kũrĩa nĩ twagĩkĩona biacara cigĩthũkangĩtio. Mwena ũyũ nĩ ATM ciragĩkorwo cigĩkĩiywo na tũgakĩhoka thirikari nĩ gũgĩkorwo ĩgĩtwarithia ũthuthuria wao na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Koguo no tũgũgĩthiĩ na mbere tũgĩkorwo tũgĩkũmenyithia mĩena ĩtiganĩte ũrĩa maũndũ marakĩhanaga na biacara ũrĩa ciragĩkorwo cigĩgĩbunjwo. Tũgũgĩkorwo tũgĩkũmenyithia maũndũ macio mothe. Koguo rĩ tukuma haha ũguo tũgũgĩkorwo tũgĩgĩthiĩ kũndũ kũngĩ. Koguo ndũgagĩkorwo ũkĩehera video-inĩ ĩno tondũ maũndũ nĩ maingĩ. Handũ-inĩ ha Kikuyu Star TV niĩ ngetwo DPP.
Yes, mwirori wa Kikuyu Star TV ni twagiuka guku mwena wa Ruiru, ino ni kaunti ya Kiambu, na kuo guku uguo tekiro supermarket-ini ya Quickmart nayo no ri niragikorwo igigibunjwo ni arurungani marakiingira thiini na maragikorwo magikiia indo gwa kahinda gaka ri aruti a wira guku niguo marakigeria gugikorwo magitheratheria guku uguo niguo gukitigirira ati ni agikorwo igicokereria naguo mwena uri ungiri gukiri na kundu maragikorwo magikirogota indo iria ciragikorwo cigitigara ta mitu fridge na nguririkanio ringi arurungani aya marakiingiria guku na marakiia indo nyingi muno ndirakenda tugikorwo tukeraniria na umwe wa customer uria aragiukite gugika shopping haha uguo na ni agututariria uria arakihofanirio na aragetiga indo ciake na riu muthenya wa umuthi niguo agiukire gugikorwo agikirora indo ciake agitwereka ni agugikorwo agigiciamukira na maundu ta macio koguo nguririkanio ringi guku ni kwa Kikuyu Star TV na guku twi kundu kuikaine ta Ruiru ino ni kaunti ya Kiambu. Ngetagwo Mary Nyambura muthenya wa ira ni ndirokire gwika shopping toro muthenya wa Saturday ndi na ageni na ndirakorwo ngika shopping ya 3,000 na hindi ria ndarikirie kugura ndiraiga indo haha nja haha haigagwo na ndiraheo badge ciao na ndiraiga ngure nyanya no ri ndathia kugura nyanya haha nja ndirona mururungano wi haria Carrefour na ndi hau ndiraiga ni ngukorwo ndagura no marakorwo mambata na ihenya rinene ndirorira njira-ini ino ya thoko ya kuingira na thoko na ndirona ni handu haindo kaba gwithara ndiragerera iyo ndiraimirira mwena wa rugongo wa thoko na ndirainuka riu ngukite rucini ruru gukiyira indo tona ndikui ni kuratuirwo ndaikora ni kuratuirwo riu ndirenda the way forward menyeka ni ngwicurikirwo indo ciakwa niguo uratigite wa mai nengera indo kana uratigire urambire waiga handu kana kurathii atia ni ndiratigite ndamane haha nja na makane badge ciheanagwo koguo riu no guka makunengere ni sawa hiwe ungienda kuga ati horo wa mirurungano ya ira uronie kurathire atia ungienda kuga ati horo ucio wa mirurungano ya ira noguo nginya andu marabunjite riu supermarket noguo maraurire nginya mahiga ingenda kwihoya ciana citu ona iko kwina mathina bururi-ini ri reke matatu ona njira ria agiriire to riu nona ni marathikitua next kinya kubunjira andu biacara ciao kana ona giko ni mekururungana magacaria borithi makaimwo thutha makarurangana na njira ria yagiriire matekubunja indo ciene tondu kwina andu aingi muno mathiete hathara matekubunja indo ciene to nona ona ta riu ningi kiro ciakwa ni irorire ni ndathi hathara ya 3,000 Oi pole sana ni ukineo indo ciaku ndwaraniria nao ni ndaraniria nao na manja ni mekunishughulikira sawa haya thank you muno na pole sana pole asante. Yes, mwirori wa Kikuyu Star TV niguo maundu makihana supermarket-ini nene ya guku mwena wa Ruiru yuwikaine ta Quickmart na ni thutha wa arurungani gugikorwo magigibunja na maragikorwo magikiia indo na riu rucini ruru aruti a wira a guku magikiroka gugikorwo magigitigira ati ni magikorwo magitheria guku niguo mihango ya guthambia igikorwo ona indo niguo natwira ni ndacurikirwo indo ciakwa ni ndacikora ni ndaciona na njokerie aruti a wira guku ni gukorwo ni mahotire gucithara niguo